Abusia say ada enso na egu abonten e kan say ya president kwa yenimu no his excellency John Mahama yenimu no Oheneba David abefire Mahama e won new Hajj na osi no wasa be ma expose bi about just enema bi a Mahama eyi no sumase a in fact very dangerous aha ipenya blog media mesra say any day mo obe like video no ada ma obe subscribe button so be click on notification and connect latest update na be kire wadwen e dey ama me e wo comment section. Let's go into the story. Also Mahama president in fact 2024 be kwa election mo no abra na ba omi anam akonfo fie no madam fie no na Mahama de onam nyame na ase jese ono no wodi nyamsum di ase nyamsum tiri mu Assemblies of God asol penyini o ntutu nyamsum ase it was oni aso for them empire sa na ya already akonya no ana after akonya kwa oni aso for them empire sa. But about some few days ago na say Mahama say obesi new Hajj amankrimofo na eno no ana Oheneba David a oye cheddar new force a blogger no ase there be on tias yes say NDC for mo ye national cathedral mo position mo twa MP before the pa but the mabasa mo so be see new Hajj amankrimofo how Yesha say ye kan papa we hu asem say papa we woni nyansade bia de boa Ghana wo de wa ba mo hwa de mo hwe afi no aba kroben wi ase kroben e wo wi ase na wa sorry Weshi asofo baako, weshi asofo mienu, weshi asofo miensa, weshi asofo enan, weshi asofo enum, weshi asofo nsia, weshi asofo eguso. Eno okase. John Mahama, mbesenko he. Wasi akwa akoshi asofo bi. Oni we mutena ase wie ye no. Ofiri ha. Enne charismatic hwan bacho CCC mo amonim CCC sorry friend CCC mpacho enya papa na tie Kumase KNUST auditorium mpacho ye kwa akoshia John Dramani Mahama de asema John Dramani Kojo Mawuli Mawugbe Tracy Boachimpana Zarampana Mahama wase opeso hu asofo ama nkwase asem ni nsem hunu nsem fu a men kotikura ne say we need more pastors in Ghana. NDC chese munya omanya omajimia omandwin wo for me na oka say mo manim no John Mahama o si or the saying me no akokate sod mpacho mo ya de we can to sod cutting new Hajj Village yekosi village e de ama wo no ma ombeko meka mpacho ni ya kate sod yekosi dan ama wo ombeko meka enipa jimia mo abrabo mo nwene hwe mo nni mo nyansa se enne ye wumi onipa dasani enye empaibo enye asoli hallelujah praise the Lord. Oh, the Lord is great. Oh, hallelujah. Father, have mercy. Monko hwe obi ti se akwekure friend saying Evangelist Morgan Fiona akwesi ewia ba ye be kaseti a wiase afefele afanko bebia mo asikafo kwame despite mo ahwanom mo amanyinye nyesika awredi nyankopon bebu mo atan na edin ma osikani so obekọ so ahema mu sense yoma ebefa pane etokrom na eye mmerema yoma so obefa pane etokrom apie danso osikani betumi akọ oso aheni mu ena amene mo kasei akosi ewia kuta tracks ene ka anwaka eye fefa yi efa etwanwi yesi okuta be ne wo ho wode ho wura business ni enti enche awrade nyankopon be se wiase enche awrade nyankopon ba be se wiase dokudoku no enne akosi ewia mprechi biem wono ano sese wo ka me edukura ye bone wo hye ntale akese hye wege ye bone no enne akosi ewia wo ka ahodo a wo kwa ne fie ka pake ne na so dan wo ka pake wo wura business ma watototo kaase a enye adwumama no wo baba be dia konya oman panyini bie no a waka ne tie wura mpaibɔ frɛfrɛ asɔfo ne omo bebu oman e te sɛ John Mahama onkonkonko hu oman panyini bie a waka ne ho asi kyese waka ne ho ahye nyame adwuma mu sɛ national prayer tower leader
Hello, National Prayer Tower leader John Mahama. Ti o bani nyina no na mpaebɔ de a ɛne na hia be ne hia. Wo ye Church of Assemblies of God ni. Kwa atwe akɔkɔhyɛ ɔkɔbɔ mpae na Awurade Nyankopɔn nsane mfiri soro na omebu ɔman no. Etire kutu we hwɛ, etire we sɛ wo hu sɛ etire kutu sɛ ya. Hunu sɛ nyansa bi anim. Meka na nopa, meka na wia, meka na nimbe, meka na nadwo. John Mahama ti a ɛso no a wo hwɛ no. Nyansa ba ko sɛ nim. Jimenti John Mahama meet asofo mpacho na mayi a kyerɛ wɔn. Efiri na no eba. John Dramani Mahama ne ya mpacho hade. Okokuma se na edi ense agu no so no. Montie bia. Such a stupid man, useless, senseless man. Waba, you so adwene nyame de ama odada ne wo ma me no papa wo tima o de baye no. You so no fa ye ne yesesa wo de ye. You so adwene nyame de ama wo no. Fa tu anamo yesesa wutu. Hyehyɛ ye bia de begu akwama ebeboa ama Ghana etumpon. Qatar, Saudi Arabia, Kuwait, Dubai, and Arab countries, because Arab Gulf one, but oil no more, or more utilize a use a oil no, or more to me, oil no swap bank for some more money on my mind. Udru Qatar, Hiani ho, Udru Dubai, Hiani ho, Udru Saudi, Hiani ho, Arab Honu Mono. You unkrubi brewa Arabian a Yuhonoma, and I say Arab Gulf war, or must say woman sass and no dim to quite say no still, Udru Libya ne. Ohiani ni ho yentua light bill yentua water bill yentua school fees ho and benefit bible na cause adentia omada so oil no so nipa de jimi beto nchen na why working on that say oh abusia hesi abaya ba idi ampacho asofo ye problem omonso na John Mahama guso a ohihia because abana owen ye no otumi fa akiri eto asofo John Mahama enweni aba abrawa Kenya asasama to nipa timuda. The first election or the baby di whatever years I would di was a him for nebuam. Which me we ma ko hu him for bibi na him for bebuam. The second time here obey ese auto one social media young boys ya omukra nyansen bi anim omuti omukota na internet so ba Facebook, TikTok, YouTube ni ade unhu nyasasen bi omoka unhu ade papa bi omopre jimi no omojimi no otumi tuto omu nyina akoma etuto omadwen e na ose monka sama mi monka na mo na omoso ba transi yo eno free hono ma eno okoko so asofo imu e fa asofo isu nyina ehia wabewene election na view John Mahama daso ene asofo ti ade be chen ade be sen no John Dramani Mahama say ye man ne kwan na onhia asofo okokuhia san kwase ampafo wi na se still na woda so uje enya kwase otie ne ka se o arrest dollar no so after arresting the dollar no dollar ihwe be bi shutu kodui ene ikrenya mai oda so osoro unku anko bi ano kasa wo $1 enye we ya minim da se ye de mpaebo $1 gina wo kwati bi wani jimi se ya jimi ane se ma honi asi enti John what dey wa fail dada Ghana for more expect another 4 years of a amanie dunso mfuturo nsubone ohia ne a kire nkwan kom mo be dibi mo ncha masapo mo nsuo mona kakra na kama nemu nia edamani ma ebana nti John Mahama say we need more pastors not yenyusi adwen fam build adwuma we hear more pastors more prayer tower leaders more prayer tower na ye mompaye na eno ne betumi aboy na okeka na sense we nyina wie no ana for betisi Mahama mu eno kire se Mahama sole a kakra na odu asofo no hwere kakra na asofo de mpaye Mahama kanokre na enipa ahodo a wama malamfo asie anantwi ahodo a malamfo tutu fom do ma hye ho ni nyina ye wudi mu nyankomade ahodo a ekoso di Mahama kan nyina ka ho o de mo hwa de John Mahama beba sisi aba be kase NPP for the nafa baby
Me so pa. Mon fensan baby ansi on kase me say John Mahama obeba. Obeba be kase NPP fo aye ne duro. Akonwa we dia wotena so anom de bibia kan. Na obaye no eniyema bi wo Jubilee House wo when yi ofane se we ye normal okotena so no enya effect enya impact e wo no so eno na amane ntumi nwene correct say ato ne mpaibo bibire no mo Hajj Mahama ba be kan kire mo se ni enti a o invite asofo bibire no ahonhom a atena Jubilee Hall ene niema ekoso na one thing am pese yin na enti asense John Brabontin na malamfo chechere mame kato so mame fo na wodi omo ho hwedidi no me pese obo omo ho na obeka bibi wate we de bra beka no kre John beka no kre omo na omo ye malamfo na omo de ye kum na ntwi asie nipa kanche mame fo okuta tasba na okuta bodua ne ade no ese no so ba na ba ye eno na ese odi bekire me ka kire mgana fo muntie John Mahama ne oye nyina azan owo kunuma me kanche ma me twato so munsie nipa amonamono munsie hwan momfa opemfo nhye momfa nantwie nhye fom amonamono munsie na animono ne ade no owo saa niema no wo ho owo saa fo no kai owo saa niema no owo saa nkrofo no ho enna se oba abontene na obeka se mpacho we na mewo na hia omo ne omo mompa ye nso na momfa camera nto so na gya asofo na ase azan live no asofo nko na otumi hia omo ene omo ebo mpa ye na kanche mame ne kunu mame fo no so John kanche mame ne kunu mame fo no so se wo de omo be bada ben mo be video da ben nya gbemi onya ye flefle Kan nyina kan o tirem se Mahama kan nyina kan na wonya asofo ne mpaye ne nkwana esuma sinema de Mahama yebi. These are not my words. These are the words expressed by Oheneba David, the new force a blogger. Obet pan chere wadwene e wo comment section. Aha Penyah Media.